पठाणकोटात आतंकवाद्यां आड फारपेट चालूच, आनीकय आतंकवादी अजून भितर. एअरबेस उडोवपाचो आतंकवाद्यांचो प्लान. 7 जवानांक मरण, 20 जखमी. अफगाणिस्तानात भारतीय कॉन्सुलातीचेर हल्लो. उत्तर पूर्व भारतात मोठे तांकीचो भूकंप. 8 जाणांक मरण, 40 जखमी. म्यानमार, बांगलादेश, भूतानाक भूकंपाचे धपके. इम्फाला लागसार भूकंपाचे केंद्र. एनडीआरएफ बचाव मोहिमेचेर. पणजे महापालिका वॉर्डाच्या डिलिमिटेशनाची अधिसुचोवणी 11 जानेवारीक. सरकारान हायकोर्टाक दिली माहिती. महापालिका वेंचणूक 6 मार्चाक, 9 फेब्रुवारीक अधिसुचोवणी. सीआरझेड कायदो खुट्याळाक लायतल्यांक गोंयचो नंबर पयलो. केंद्रीय सीआरझेड मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या रिपोर्टात गोंयची खरडपट्टी. गोंयांत 680 केसी. भारतान साफ सुझुकी कप उखल्ले. फायनल भारतान मारली अफगाणिस्तानाचेर 2-1. 90 मिनटांत 1-1 ड्रॉ जाल्ल्यान मॅच गेली एक्स्ट्रा टायमात. सुनील छेत्रीन दिली 2-1 लीड. पंजाब पठाणकोटात आतंकवाद्यांक सोदपाची मोहीम आनीक चालूच उरतली. वाठारांत आनीक 2 आतंकवादी आसुये म्हूण दुबाव. पठाणकोट एअरबेजांत रावपी सगळ्यो फामिली सुरक्षीत आसात म्हूण सुरक्षा दळान स्पश्ट केलां. हे सशस्त्र आतंकवादी पुराय तयारी करून पठाणकोट एअरबेज उडोवपाक आयिल्ले म्हूण सुरक्षा दळांनी घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलां. इतले मजगतीं अफगाणिस्तानात भारताच्या कॉन्सुलातीचेर आतंकवाद्यांनी हल्लो केला. The operations for this particular airbase are going on smoothly. The entire operations will continue till all the personal asset structures are physically combed. So it is likely to take a long time, but we would like to assure everyone that at this stage all the personal strategic assets and the structures, families of the airbase are secure and their safety has been ensured. Well coordinated joint operation has resulted in the elimination of 4 terrorists so far. These terrorists had come well prepared and heavily armed with the aim of targeting the strategic air assets which include aircrafts and helicopters located in the vital Pathankot Air Base. या हल्ल्याच्या फाटभुंयेर राष्ट्रवादी काँग्रेसीन रक्षा मंत्री पर्रीकाराचेर फोग काडला. He has not even condoled and extended sympathies to the families of the defense forces who belong to his department. एक कितें दाखयता, एक डिक्टेटर, a ruthless and heartless man is absolutely exposed in this particular case. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर भारतात सोमारा सकाळी मोठे तांकीचो भूकंप जालो. म्यानमार, बांगलादेश आनी भूतानाक 6.7 रिक्टर तांकीच्या भूकंपाचो धपको बसलो. इम्फाला लागसार भूकंपाचे केंद्र आसा. रिपोर्ट येतात ते प्रमाण आतामेरेन 8 जाणांक मरण आयलां आनी 40 जाण जखमी आसात. केंद्रीय गृह मंत्रालय परिस्थितीचेर नजर दवरून आसा. एनडीआरएफाच्यो टीमी बचाव मोहिमेचेर आसात. रात को हम सो रहे थे, 7:30 बजे से झटका लगा, हम बिस्तर से उठ के दौड़ने लगे. दरवाजा भी हम खोल नहीं पाए थे, हिलते रहे. या क्या हुआ क्या है, पहले से जीवन में पहले बार इतना बड़ा भूकंप मैंने देखा है. शायद बहुत बड़ा कोई पे टूट भी जा सकता है बिल्डिंग में. अभी करंट भी चला गया है, मालूम नहीं कहाँ क्या हुआ है. Today morning actually at 4:35 an earthquake of 6.7 magnitude has occurred in the Manipur, which was having epicenter in the northwest of the Imphal, which was having a depth of about 17 kilometers. Reason is that because the Indian plate is also subducting and subducting under the Burma plate, and in that this is a very sensitive area which is already in the zone 5. बात है इसके संबंध में मैं जानकारी ले लूं और सभी चीफ मिनिस्टर से मैं कांटेक्ट कर रहा हूं. कुछ चीफ मिनिस्टर से हुई है, असम के चीफ मिनिस्टर से भी बात हो गई है और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन वहां के चीफ सेक्रेटरी से हमारी बातचीत हुई है. पूरी स्थिति का मैं जायजा ले रहा हूं और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है. वैसे
केंद्र सरकार के द्वारा जिस भी प्रकार के सहयोग की यहां आवश्यकता होगी, केंद्र सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। पणजे महापालिका वॉर्डाच्या डीड लिमिटेशनाची अधिसुचोवणी 11 जानेराक काडटले म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला। महापालिकेची वेंचणूक 6 मार्चाक जातली। वेंचणुकेची अधिसुचोवणी 9 फेब्रुवारीक काडटले म्हूण राज्य वेंचणूक आयोगान हायकोर्टाक सोमारा सांगले। 10 फेब्रुवारी सावन उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जातली। वेंचणूक प्रक्रिया सुरू जावपाच्या कमीत कमी 10 दिसां आदीं राखीव वॉर्ड अधिसूचित करचे म्हूण हायकोर्टान आयोगाक सांगला। सरकाराचो सल्लो घेवन वॉर्ड आरक्षण जातले म्हूण वेंचणूक आयोगान हायकोर्टाक सांगले। घेऊया एक विराम।